dawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Teresa. Nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko. Padas apatsyag amang adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak nga ina ti pagtaengan. Saan ada kami ti makuna abaknang, ngem makunak nga addamet mabalin ti pamilyami. Maipaay mi met ti kasapulan dagiti anak mi kabayatan ti panagadalda. Kang runaan ti amin, saan kami met nga agkurkurang iti inaldaw a kasapulan mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. At ti kwartam, dayan. Agyaman ak, mami. At ti mati kwartam, Kelvin. Daytoy lang, kurang At dapat bayada ki Jesquilaan. Nayunan nyo mami. Manungay ti inayon ko. Iyagyo amin ang dayta. No, dama sobra. Di kwartak tumanan inton bigat. Aginot kamat ngamin, manong. Saan ka agastos? Agin inotak mata talaga, ading. Tiyak pa yun mga no daduma. Nangruna no kasdyay nga agkurang tibalon ko kwarta. Malahos to daytan. Nayuna kon ti kwartam, Kelvin. Sika nga'y dayan, kurang kadipay tibalon mo a kwarta. Husto daytoyen, mami. Umanay daytoyen a kwartak. Mapan kayo nga rudan, tadi kay kat maladaw iti pagadalan. Wan, mami. Tingkamin, mami. Agan-anad kayo, anak ko. Hello, Kelvin, anak. Pasensya ka no itakla ang asungbatan ti awag mo. Sinibugak ngamin dagiti masetas ko iti malikodan ti balay. Iso nga itakla nga makita ti text kan miss call mo. Mami, kitaan nyo man di order ko. At da kanon dita balay di deliver. Bayadan nyo pa ilahan. Anya manen aya ti in order mo. Sapatos. O sarag basketball, mami. Ay, unay kan. Manungay. Damagam tulatan adya deliver no mano ti bayada, mami. Sige, tadapay klase. Bye. Sige nga rodan ako. Bye. Anya nga natagam mo nakasupot bakit? Sapatos ni Kelvin, lakay. In-order na iti online. Sapatos manen. No nakadadon di sapatos na. Bayam kadilatan, lakay. Ay. Imbagla ang apagsisinnublatan na iti inaldaw. Nang runa no kasdyay nga aday ayam da iti basketball. Ay, ito lang paggasgastusan da muna. Di na ang mutaginot. Ora na kangingina, gatagan halata. Di na latultuladan diyade na. Numakita na anangina, di na nituloy gatagan, nga oray kursunada na unay. Lakay, agduma ti ugali dagiti anak ta. Di mo ka din dildilaw ni Kelvin. Pagyamanan takit di ta saan da nga agpadpada iti ugali kini dayan. Laytagan nga ron. No asino pa iti ubing, isumot tinanak-nakam. Mami, Daddy, kitaan nyo ti card ko para iti third grading. Nan kita agman. Nangatumat lang katita kiti gradom dayan. Kitaan nyo ngamin, Daddy. Wow! Nagngangatom at ngagpay sa dagiti grado, Mira. Siyempre, Mami. Nan, kita man bakit? Oh, nakatumat ngagpaiso. Ay gat, itultuloy mo iha. Di mo baybayan na bumabatigrado, ha? Iti kasta, at dandumanan honor mo intun graduation nyo. When Daddy, lalaingag pa'y, tapno siyak to ti agbalin na first honor. Ay na, uray saan asika ti agbalin a first honor, anak ko. Tinapatag, pasado amin agradom. Gusto ti ko na ni Mami Miha. Ay nulalaingam pa'y, ay kat masaya at manan. Tapno sika ti agbalin a first honor. Iti kasta, may pakita ma talaga asika ti kalaingan iti klase yung anak ko. Mami, ikandak man iti gatang ko iti sapatos ko. Sapatos ko nam? Kat no kagat-gatang mo lang met iti sapatos mo. At dapat ta in-order mo iti online.
Umakon ka lagi dyan, mami. Kahit kumanin ti baro. Jay original nga day spike na tigatanga. Anya, ay unay kan. Kat an-anom ngay dagiti nagado a sapatos mo no na umakan. Bayan nyo lang dita, mami. Koleksyon ko dagita sapatos. Sagmamano ngay mananti ko na magatang masapatos. 6,000, mami. Anya, ay nagngina na ko. Nalakagit din na, mami. 8,000 da dya sigod. Yung nagsilda. Isabing mabati presyo na. Kaano kumaaya nga usaram? Next week, mami. Sige, tay bagak to pa ije ang mama. Ay, di ibagbagat ti presyo na. Amangan lo agungot tumanan da dya. Numamuan na anang inati sapatos ng pagpagatan ko. Wen, di ka madanagan. Tasya kung ti makaamo nga agrason ken ni dadim, Kelvin. Sa di naman ang ti papa ng manong? Rumalak, bit. Adalang saraka katao di kanto. Anya? Ang sumip nga tan. Paawi din da mami ka ni daddy. Sigurado abirukan da kantumanan. Oh, kati ibagam nga rumalak. Ibagam tada project kapalpasin mi ti balay ti kaadalak. Anya? Di ka kadinagkan kadaling. Sa labali, ay suntungot taramida. Hinto nagdamot papanam. Ha? Anya, deal? Okay, din. Very good. Sige, mapana ko natin. Siguradong urayan da kong da Raymond, kan Junel, iya kanto. Lola, sa dino tayo ni Lolo? Awan pa'y ni Lulom dito'y balay apaw. Napanay siya barangay hall. Ada atindaran na seminar. Kasta ka di, Lola? Anya nga oras nga gawid? Yaklam mo apaw. Ang mga lupa awid day jayan. Apay ka day. Buludag ko mati motor na, Lola. Apay, sa dino kumaaya ti papanam. Mapan kami iti kabangiba nga barangay, Lola. Mapan kami man dumaya ti basketball. Kadwak ni Raymond ken ni Junel. Kaitan sa basketball ti asikasuha mo napaok. Kita ma, ang mga numabaybay abutan ti panagadal mo gapo iti basketball mo. Saan, Lola? Di kay ka di madanagan. Takabaula kapag gidanon ti panagadal ko. Ken panagayayam ko iti basketball. Ay, nasaya at angarod no kasta apaok. Igaad yu ti agadal, tapno adan tuma may pagpanakkalyaw intun dumtang ti aldaw. Hello, Dayan, anak ko. Mami, mangan kayong tulatan. Ang mga numarabianak nga agawid. Apay, sa dino ayati ayan mo iha. Adak pa'y dito'y pagadalan, mami. Agtutulag kami pa'y laang no sa dino abalay ti papanan mi apagaramidan iti group project mi. Kasta ka di. Wen, mami. Mala, di ka nga rod agparabi unay, Wan. Agawid ka dagos, kalpasan ti bagbagam a group project yo. Wen ka di, mami. O sige nga, Rudan. Bye. Sige anak, bye. Kipay ka di may insubli ni Kelvin tay motor ko bakay. Ay, saan pa'y malakay? Ay, nagloko na dyan ko, Peng. Kung na ngay subli na ba ilang hindi malam. Aging gaita, awang pailaan. Urayam aging gaintun malam. Ang mga numay nanto isubleng tun agawid nga gapuy siya pagadalan. Siya pa'y naibaga ni pare Fausto itay. Ana istorya ka no di apuna. Nakita da ni Kelvin iti may sabar iti ile iti rabi eh. Ha? Nabarbartek ka no. Amayat ti sasalangan na iti dance floor. Masigurado da nga ta. Diya apo ko ta tinakita da. Amangan mano nagbidot dala ang lakay. Ni Kelvin karon ka na o. Pinicture kan binidyo na pa'y ka na. Anya? Ay sus. Amo nga ta ni Oscar day tangararabidin ti anak na. Day tatidyakam mo bakit? Tinasayaan. Ingkanto ka sarita di anak ta. Ibagam tinaibagakin ka. Iti kasta. Ang muda-mudar aramidan da nga agasawa. Ay uwan lakay. Talaga mabanak ija balayda. Masapul ang maabuan ni Oscar tikas jengar aramidan ti apo ko ta.
Narabyan ka manen anagawid, Kelvin. Sa dino, tinagapam. Kuha, mami. Nagpractice kami ngamin para iti role-playing i-represent mi di pagadalan itong bigat. Kasta ka di. Nangan ka ka din. Wan, mami. Nangan kami di balay da Raymond. Mala. Inka nga rod maturugan anak ko. Tani, adalo mong tirabi. At dapay klase minton bigat. Wan, mami. Good night. Good night, iho. Alamangan kayo, anak ko. At titiin na po dayan. Dahito matimasida. Thank you, Mami. Si Kangay Lakay. Nan, iyawat mo ti tinempla makapik bagat. Adtoy, Lakay. Hoy, Kelvin. Itay kapay asuyab tita. Napuyatan ka katimanen anagay ayam iti online. Saan mo, Daddy? Nag-review ako iti rabi. Exam mi nga minita. Ay katmangan ka nga rod amangan anak ko. Kaadlon ti mangan. Iti kasta saan ka amabisilan kabayatan ti panag-exam yo. Apay no ibatim pa'y ngamin ta cellphone mo, Kelvin. Noors ti pandangan. Respetuam ti makan. Sana day takit din cellphone mo ta sa asikaswam. Kasar sarita da ka. Gantay takit din cellphone mo ti dumdumugam. Lakay, at datayo iti sangwanan ti makan. Saan kumamatahas na Saan mo nga ungtan ti anak mo iti sangwanan ti panganan? Ne, papanam nga anak ko. Timakdar kamutan. Di mo pa'y kinisayan ti kanam. Awanan ganas ko mga mami. Mga anak to ni ti pagadalan. Kelvin! Absubli ka na tayo! Kelvin! Bayamon lakay. Ang mga no saan laang anasaya at tiriing na iso akas dyan. Mami, Daddy, mapanakon. Pasado alas 7 gaya man. Ang mga numaladawak. Sige anak ko, agan-anat ka, Wan. Wan, Mami. Sige, mapanakon. Sige anak ko, agan-anad ka. Mami, sapsapaan kun ati agpakada-kada kayo. Apay, sa dino ti papanaman ako. At outing mi kalpasan ti graduation. Ag-beach kami kano ijay La Union. No siya awan parikot iti dayta. Okay lang kanya, asumurot ka iti ko ng nga outing niyo. Agyaman ak, Mami. Awan na nyaman na anak ko. Angam na saysaya at no agpakada kamot na ang kinidadim. Iti kasta, amuna mat no sa dino ti papanam. Wan, Mami. Kasaritak to ni Daddy apaman asumangpet. Sa dino tayo ni Kelvin, Teresa. Ni, apa yan? Kasla makaungat kamat, Oscar. Kitaan dito surat. Ni, anya ngay dito asurat lakay. Kitaan garod, basaam. Surat manipod iti pagadalan ni Kelvin. Wen, dua alawas matgaya man asana simsimra kiti klase na. Malaksid iti dayta, puro bagsak pa iti grado na. Magpaglang nga ulbot yanak mo. Pangipanan na nga iti kwarta adal dawaten na iti inaldaw. Gusto nan lakay. Bayam takasaritak to ni Kelvin, apaman asumangpan. Ay saan? Ipagamtas siya ti sangwan na. Da kami tirumpang agsarita. Nas ka nakasaritak dyan ak Teresa. Kasano da ito yan, Kelvin? Doabulan ng ajak nagpinunan. Madanagan Amangan kit di mat na masikugak matan. Udi gamot ngamin nagan-anad ay sa. Hindi nakman papasulan. Kat no si kamat ti kanayon nga umaigi boarding house ko. Uray jak kayat, pilitan na. Malalala, uwanan. Kat kasano nga rudi ta. Anya nga taramidan ta. Agpudnutan na kadagiti dadakkel mo. Anya? Ay sa. Kelvin, panangkunak at ta makaawat dagiti dadakkel mo. No siya ngamin, amangan no kabilin data ni tatang ko. Nang runa numaaman na amasikuga ko. Sige. Agawid ta nga rudo ni Jibalay. Makamu dita. Mami,
Iso na Aisa, girlfriend ko. Aisa, ni Mami. Hello, auntie. Naimbang nga orasyon. Kastamot kan ka, balasang ko. Manipod ita. Tituin balingag na Aisa, Mami. Anya? Masikog ngaminan na Aisa. Isa arumbang nalangat akdaraktin inawon na. Anya? Ang kasanon ti panagadal mo, anak ko. Masaduta ko nga gadal, Mami. Naawat yung sigurong ti surat, manipod siya pagadalan. At dadyak na ipasa subject ko. Masaduta ko nga agulit manan. Anya? Ang Kelvin. Na kayong tulatan ti makam mo amang ibagakin ni Daddy. Apaman asumang pert, Mami. Ne, apa yung dayan, anak ko? Anya ti mapaspasamakan ka. Jak kaya tiyango tilot-luton niyo, Mami. Kat no paboritong mo ito'y ilot-luto. Kinirog nga inapoy kan prito ang galunggong. Jak nga ron kaya tiyangot na, Mami. Makapadulo. Anya? Madya talaga. Diyos ko, anya ka din ti mapaspasamak dito balay. Kapaya kastoy matanda diti anak ko. Basol mo ti amin, Teresa. Basol mo. Basol mo iso kastoy ti nagbaragan dagitan ka. Anya? No saan mo kumaida nga inispoiled? Saan kumamat akastoy ti nagbanagan da ita? Nung amin ungtak ita, an anawaan nak. Anyang ita, imbes ama disiplinahan da. Saan? Takun konsentyamot ida. Oscar. Intultulok mo mit ngamin amin akayat da. Isaksakit mo ida. Oras saanin arumbang tar aramidan da. Imbes abagbagam ida. Saan mat? Kapampanoy-nuyang kidinti mading aramid da. Huston lakay. Oh, Wanan. Basol kon. Basol ko ti amin. Pakawanan na ko ma Oscar. Itakla ang ama amiris dagiti bidtot ngay naramit ko. Diyak matan na panunot ang mabalin akas to'y gayam ti pagtungpalan ta. imbag kumamat. No ni Calvin laeng, tialday nyawid na. Yung saan mat? Kauray ni Dayan kat masikog matan. Ay na, unay matlakit din aya. Maawatak tirik nam lakay. Ang pangaasim tapagkalmaam ko matirik nam. Ang mga noan niya pa'y di mapasamakan ka. Kasalok kumapagkalmain tirig na kitikas to yung sitwasyon, ha? Oscar. Makapabayin pa ikitin. Diyan mo na, agad adal na kita nakta. Yung una yan tikas to yung labasama. Una yan, Teresa. Kanayon nak asidiren ti asawak, gapu iti kastoy ang nagbanagan, dagiti dua nga anak mi. Kanayon na nga ibaga abasol ko ti amin, banag apud numet. Aklunag ang nagbiddutak iti wagas ti panang padakkel kadagiti anak ko. Ngam didak met siguro mapabasol. Ngamin, kas maysa nga ina, kayat kulang met nga ipaay ti kalkalikaguman ti maysa nga anak. Iso na laeng, tadyak matan na puutan ang naglabusak gayaman iti makuna a limitasyon. Ita, nakapasngayan ni Aisa, kat intuloy dati nagadal ka ni Kelvin. Nakapasngay matan ni Dayan, kat plano na nga ituloy ti panagadal na iti umay a panagsasarak. Maragsakan kami nga agasawa, gaputa uray na sapa an naadaan iti anak dagiti anak mi, intuloy dalat tamet ti nagadal. Kang runaan iti amin, nasapa kami an naadaan iti apuko, nga iso ita ti liwliwami iti inaldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibati iti adal tuy pakasaritaan nga innak inbinglay. Tuy pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Numaminsan saan adakes noong tantayumet sagpaminsan dagiti anak tayo. Saan met adakes no paayen tayo met ida iti sagpaminsan.
Di pa nang disiplina kadagiti anak ket agtaod metlaeng kadagiti naganak. Di tay unay ida panuynuyan tapno awan to tiintay pagbabawyan. Kunada nga roden, amin analabes ket dakes. Alakastan pagayam Teresa, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadag iti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programa alagip ti napalabas. Kastamatan kadag iti padak anaayat adumdumngeg kadag iti drama. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Freddy. Tubuak ti Solano Nueva Vizcaya. Ngem addaak ita dito'y Manila, gaputa dito'y ti ayan ti trabaho. Naawisak met a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Manang Dalen, umay kamanganen. Nakaluto akon. Umuna kalatan amangan, kabagis. Sa anak pa'y amabisin. Sige, mangan kanto lang arudan no mabisin ka manan. Agawid akpay, tama pan kumot pa ka ng dagiti tingwin ko. Ay katwan awan rum ba nga pagdanagam kanya, takabaelak pa'y mo't nga uray agmay may saak dito'y balay. Un manang, amok akabaelam. Agam sa balilat tamit, ano umay kalatasar sa rongkaran. Nang runakit agmay may sakakit nga rudan diti balayaw. Nadyak baka sublintol malang. Inton pigatak tumanin nga umay. Wen, atoy, imbaglaan nga inayon mo iti pagplitim nga agawid, kabagis. Ay na, saanin manang. At dapay mo't kwartak ditoy. Idulin mo kit di dayta. Isupay nga igatang mo kadagiti masapsapol mo. Alaka din, awata moon, kabagis. Talaga nga inlasin ko daytoy aparakan ka. Adda ka manan di taabay ti tawa manang. Kasla ka na yun nga dapas pasungadam. Saan nga taaya nga agawid da Freddy ita? Di da nga tao may sarungkaran ti tanom day ti amada. Ay, dayta ti jak ka mo manang. Apay, di da ka inawagan aya. Saan nga rod, kabagis? Kinapudno na, kanayon ko nga ur-urayan ti awag da. Ang awan mo't, nalipatan daksamot dagiti anak ko. Ha, saan mo't siguro manang? Ang mga nodalang pakakumikuman day di syudad. Ay, kailiw kong dagiti anak ko, kabagis. Kastamot din dagiti apo ko. Nabayagan day dinaudi ang nagawidan da. Kasanaw, kitagpada mo't ngaminan, ang naipromote da Freddy ken Joan iti trabaho da. Iso asaanan akas ide amasansan ti panagawid da. Ay, uwan nga rod da. Manang, kahit mo ka day tawagag ida, iti kasta, mamuanta no agawid da no saan. Tanay, narigat agururay iti awan. Bayamon, kabagis. Agawid dan tulakta, inton makalagip da. Hello, asino da itoy? Hello, Nanang. Ni Freddy daytoy. Ay na, imbag man ta nakaawag ka, anak ko. Wen, kumusta kayon? Kaasi ti apo, anak ko. Nasalun atak pa'y laeng mo't nga aging gaita. Da kayo nga ay, kumusta kay mutan? Kumusta dagiti apo ko? Okay kami laeng mo, Nanang. Awin gayam, naipawit kunti kwartayo. Inyawag kumiton kina Uncle Juanito. Kaisunan ton ti mapan mga para kada kayo. Apay, di kay kadimanen agawid, Freddy, anak ko. Saan, Nanang? Ato ngamin ti matrabaho diti opisina ita. Saan aya nga holiday ita, anak ko? Apay, at asarak mo. Holiday, Nanang. Angam nasko na sumrekak ta sayang mo eh. Double pay kami ngamin no kastoy a holiday.
Ay, kasta aya. Huwag nanang. Iso, sige ha. Putde kong ti saritaan ta. Adupay nga mintinas kang ilipas ko. Umawag ak tuman eh. Sige anak ko, agan-anad kayo kumaditawan. Bye. Lelele. Apayan manang dalay. Agsangit ka matay. Maladingitan lang amin amang pampanunot ka dagiti anak ko, kabagis. Ha? Idi si bibiyag pay day di amata. Kanayon da nga kaawit tapno may agbakasyon. Itamot didak pa'y malagip nga umay sarungkaran. Mas daawag nga ron ka nagiti anak mo manang. Imbes akanayunan da kumati agawid. Gaputa agmay may saka kang ngarodan. Saan man tamanipod pimusay day di bayaw ang hilito. Saan na mo tin alagaw awid? Banag apakaliday aklauday, kabagis. Ay, bro. Iliwag ti kanayon a panagawid da idi. Jak may ladawan tiragsak ko tunggal agawid da. Nangrunan ukas diyay ngagsasango kami amangan. Manang. Ang mawatag matkit di ida. Talaga siguro nga ado ti pakakumikumanda. Iso adi na maisaparte ang awid. Hello, Joan anak ko. Si kakadida ito'y. Wan nanang, talagang sakit din nga inurura yu ti awag ko Ay kat siyempre mata anak ko. Kailiw kayo ngamin una yun. Nang runa unay dagiti apukok. Kaano kayo ngay nga agawid? Ay, kwa nanang, pasensya kayo ngamsaan kami pa'y makaawid ita. Ang bayan nyo, takasaritak to ni Manong Freddy, may papaniti day tabanag. Sige anak ko, urayag nga ron ti panagawid jo. Wan nanang, ang ngamsaan pa nga ita amuyo mat nga awan hali-hali day no ospital ti pagtrab-trabahwam. Nasayat man kan saan ti panawan, naskan asumrag kami, kaputa ado ti agururay a pasyente. Wan madkit di Ay wan gayam, naala ka din yung Uncle Juanito ti impawit kong allowance yo? Wan anak ko, nagpalingki pa yun Nasayat mat nga rod no kasta nanang. Sige baliwak tumanan ti umawag. Agsubli ako ni ti trabaho. Sige anak ko, kat agan-anad kayo kumaakan ayon dit Wan nanang, awan rumbang nga pagdanagan nyo kada kami. O sige, bye. Bye anak. Ita mampay nga awan ni Auntie Dalin iti abay ti tawa ti balay na. Kanutong ka lumabasak dito'y paraangan da adda dita nakatugaw. Pukkawak man. Auntie Dalin! Auntie! Yahoo! Auntie Dalin! Isuot ako'y uyag. Ay, lumabasak pa'y man, Auntie. Dumagasak to inton malam. Di masumungbat. Amang ano di na mangag, di pa nang pukpukaw ko kankwana. Sana bali, labasak latan. Dumagasak to inton malam. Apay no kuyugan kalangan, amapan agpatsikap manang dalay. Nabayagan datang uyag mo. Saanan ka bakis? Agimbagak tumulaang ko na mo't. Nasaysayat mo't laang, numapan ka agpadoktor. Itigasta, irisitaan na kay tuumno nga agas. Sana puro inangr apul-pulong ting kain inuman. Ay na, iso dagito yun ti agas ko manipod pa'y iti kabagis. Dagito iti kaalaak nga agas. Amangan no karkaro nga agkapsutak. No agtumarak ka dagiti tabletas nga irisit at ti doktor. Awan mo't kaditi dakas na, no agaramat ka kadagiti herbal nga agas manang.
Ang no siya lang nga may sa. Nasaysaya at maglaang numapan kay ti doktor. Itigasta, maamuan, no apay nga aging gaita, kat saan mo lang nga aging imbag ti uyag mo. Gagangay siguro ti bumaketen kabagis. Adun ti marikrik na asag ubanit. No di mo kaya tagpa-hospital, awagak nga rod lagi ti anak mo. Ta ipakaamok ti sasaada manang. Ay saan? Day tatisaan mong aramidan. Pangasim ko malaang Juanito. Anya, agam manang, naskan ama-amuan damot ti kasasaad mo. Saanen? Diyak kayat amadisturbo da. Amumet nga ado ti pakakumikuman da ijay syudad. Diyak kayat amay nayon ka dagiti parikot da. Hello, Freddy, anak ko. Si kakadida ito'y. Wala nang, impawit mong ti kwarta. Urayan nyo, gatangan nyo amin na kay kayatyo. Inawagak mo ni Insan Karol. Tao may na kayo ilutuan kina Uncle Juanito di tabalay. Kasta ka di. Well, mala. Baliwak tuman ti umawag nana. At daak ngaminin dito opisina. Agtrabaho akpay. Sige nga ron, anak ko. Katagyaman na kitimpawit mo, ah? Awalan yaman na nanang. O sige, bye. Bye, anak ko. Ay, nagadungag pa iso ti kwarta. Ngumjak may makaden na dagiti anak ko. Ne, at damanin umaw-awang. Sumbatak. Hello? Hello, nanang. Ni Joanne day toy. Impawit kun ti kwartayo. Ha? Mangan kayo iti nasustansya amakmakan, nanang. Imbilin kumatan ka ni Manang Karol, agumatang iti prutas. Isuti ka ninyo, iti kasta saan kayong agsakit. Oo, nanak ko. Ala, sige nga rudan. Umawag ak tumanan. Adupay nga mintinaskan nga ramidag. Bye. Sige, anak ko. Bye. Ay, una yan. Diyak kasampulan ti kwarta, anak ko. Da kayo ti masapul ko. Ay na, da kami ka ni Uncle Juanito ti matandanagan kan ka ante. Apay no ipandakalaangan iti ospital. Awan rumpa nga pagdanagan nyo kanya kanakan. Kas na ko na kon, gagangay na ti kastoy asakit no bumaketen ti tao. Wanangam nagdakkelan ti kimutungan niyo ante. Bakit akon kaanakan? Mariknak ti iniinot na panagkapsot ko. Kat, kasano nga rod? Awagak ka din na Freddy ka ni Joanne, tay bagak ti kasasaad mo. Saan? Bayam nga isuda mismo ti makalagip nga agawid. Bayam nga isuda mismo ti makalagip amang kumusta kanyak. Pangaasim tadi mo ibagbaga ti maipapan kanyak, Karol. Ang ante. Pangaasim tadi naksuksukiran ka anakan. Tungpalem ko ti bagbagakan ka. Ay, ante. Diyak kaya't amadisturbuda. Isabay am nga isuda ta agdisnudo nga agawin. Diyak kaya't nga agawid da. Nga puta masakita. Anya nga tanong agawit tayo mati di probinsya. Sorpresaan daw ni nanang. Isurot mo ti si Bobo kala pamilyam takas sa akmay. Ha? Kaano ko mamanong Freddy? Ita ko man wano intun bigat. Agnag tayo ijay ti makalawas. Hintay mo matiliwan ni nana. Anya nga tano, da kayo pa'y lang ti agawid, manong. Ado pa nga mintinaskan nga ilepas ko. Joan natin ko. Nabayagan tayo dinaudi ang nagawitan tayo. Agpakada ka pa'y lang ay iti trabaho. Ibagam nga agbakasyon kay ti makalawas. Takas tamot daramidag. Ang manong. Di ka katinagkad ka dating ko. Iti kinabayag mo ni ti trabaho. Sigurado apalubusan na katibos mo. Kan may sa. Nabayag nga wan bakasyon mo. Ay, sige. Padasag tiyag pa kada manong. Saan mo lang nga padasan aading ko? No di kat aramidam. Sige man laangan.
Okay, good. Sigurado nga minapatpadaanan ni Nanang ti panagawid tayo. Maragsakan laki ti dayjay. Ita man pa'y ngawan ni Nanang a sumabat. Kat no tunggal at mangag na alugan ngag sardeng iti batog ti balay, kat daras na natumanaw iti tawas anto sumabat. Nga ron. Kita, nakasaramat ti tawa. Amangan no at dalaang di taunag ni Nanang, Manong. Mala, bumaba kayo no Beng ha. Ingkag manokin ni Lola yo. Mala, kumuna kayo ni Joe nagjuan. Iurnos ko lang nga ipark ti lugar. Sige, Manong. Nanang, sa dino ti ayan mo? Nanang, adda kamin. Nanang. Awan mo't ni Nanang iti kusina. Awan iti salas. Awan mo't iti malikunan ti balay. Napanan na nga ta. Nanang! Yahoo! Ni Nanang dayjay adagayam iti silet na. Nanang! Ay na, Diyohan anak ko. Ayag yaman tasimbarong karka. Kumusta kayo, Nanang? Nanang, kumusta kayo? Ready anak ko. Si kakadinday ta. Ay nalimbok magka. Ha? Saan mo, Nanang? Nabayag lang kami na dito nagkikita. Iso ako na ayo, alimok magag. Ano tinyawit niya para kada kayo, Nanang? Mabitlang talag. Ay mabitlang anak ko. Ha? Apay, Nanang? Umay kayo man. Tarakupon kayo. Kailiw kayo unay anak ko. Kailiw da ka mo tunay, Nanang. Uray da kami, Nanang. Kailiw da kamat. Iso nga ron nagawit kami. Manang, apakaragsak ako na anak ko. Kung naglakit din no nalipatan na kon. Mabalinaya mo ta malipatan mi. Ting ingutin mi unay nga inami. Santa pulos, Nanang. Ay, Joan, anak ko. Alaam ti karton nga da iti cabinet ko. Kitaam iti may katlo a drawer. Ha? Alaam mo na anak ko. Kartingam. Sige, Nanang. Mabitlang nga ron. Maragsakan ako nay ang makakita. Kan mangarakop kada kayo anak ko. Maragsakan ang makaamuan na saya atin di kasasaadyo iti biyag. Kat maragsakan ang makakita. Anaragsak kayo. Uman ayon abalon ko apumanaw. Nanang. Anya ka din dayta nga ibagbagayo, Nanang. Lukatam dayta karton. Kat kita tinaglaon na. Ni, pasbuk mat daytoy, Nanang. Unyag pa iso. Sino nga'y takin kuko kadagita, Nanang? Inurnong ko amin ngayon paw ityo. Nainagan kada kayo at wadayta. Anya? Anda nga paiso amin dito'y dagitigatad ngayon paw-it ko. Nan, kita agman. Awan surok, awan kurang. Iso amin dagiti impaw ityo kanyak anak ko. Unyag pa iso. No bilang tadya ko nagbayag. Agsinakit kayo kumadwa. Tauray adda akon iti sa balyabiyag. Bantayan kay tulata. Nanang. Diyo ko mabaybayan ti magbagiyo. Kanayon yo ko maalaglagipin. Ngay ayatan. Kan ipatpatag kayo unay. Anak ko. Nanang, ipanda kayo lang ni hospital. Iti kasta. Agasan da kayo dagiti doktor. Saan anak ko? Panagkunak kat sa anak matlaangan nga agbayag di trabiyag. Sayang lang di kwarta. Kan may isa, bakit akon
Amangan no saan mo't laangan akabalan ti bagay dagiti agas ken injeksyon. Bayan nyo ti kwarta, nanang. Tinapatag kat ti salon at yo. Tinapatag, maagasan kayo. Itikas na, agdadan na tayo pa iti mabayag. Nanang, pagkawanan da kami. Noawan kami iti dinam, iti panawan na kasapulan da kami. Sorry, nanang. Nanang. Unay lakit din dagito'y anak ko. Umay kayo man kiti, tara ko man kayo. Nanang. Maawatan kayo mat, anak ko. Amok mat nga ato ti pakakumikuman nyo iti trabaho yo. Iso nga okay lang kanya. Tinapatag at nakaawit kayo maglangan. Nagkikita at nagsasarita tayo pa eh. Sakbay nga isublit ti bulod ko abihang. Nanang, agreeing kayon. Intimplaan kayo iti gatas yun, nanang. Apay nga eh. Kaslasaan magtan nga umang angas ni nanang. Nanang, Manong Freddy! Umay ka man, Manong! Ni nanang, kaslasaan magtan nga umang angas. Manong Freddy! Awarin ni nanang ading ko. Awarin. Awan nga ron, Manong Freddy. Inuray na lang ti panagawid na. Inuray na lang ang makita kan marakop na ta. Lumabanin lang ko mga isubli ti panawan. Tapno makarin natapay ti mabayag ni nanang. Lumabanin lang kumading ko. Manong. Nanang, sabay ko ma. Tamapakawanda kami kadagiti aduan ang kurkurangan mi. Pasensya kayo. Nung nagbaling kami ama naging bubukol. Tibagi mi lang, tipinampanunot mi. Di na ka man lang pulos. Ilikam iti importansya. Sorry, nanang. Sorry. Talaga. Agbabawi kami man nga agkabsat ngem naladawan ti amin. Kadagiti padami nga anak, ipariknaken ipakita tayo kumati pammateg tayo kadagiti naganak tayo kabayatan as ibibiyag dapay. Di tay urayan a mauyos ti biyagda sa tayo makaameris. Ngamin, uray kasanupay kapigsa ti panagikis tayo nga agbabawi ken agluwa, awanen mabalin tayo no insublinan ti bulod na abiyag. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Naawi sakmet ang nagsurat, gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas apatsyak apakaadawan iti adal, nang runa kadagiti padak a nasukir. Nasukir ko nak, gaputa jak inpangag ti pammagbaga dagiti naganak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kung naglakid din awanan tinamnamakin ka, Bea. Apay mo't ngay anak ko nam ti kasta, Glenn. Wala, tamarik nakadidak kaya dagiti naganagan ka. Kanayon nak namin kat ako sila pa ni nanang mo. Tunggal mapanak iji balayo. Anya? Awan mabalinda Ngamin, siyak matiyagay ayat. Saan mat nga isuda? Wan nga rod,
Iso adakkel ti panagyaman ko ken ka. Ngamin, inlaban mo tayat mo kanyak. Siyempre mata, kasta ti kinapatid mo kanyak. Kansapay ko ma, tadinak to paldaangan. Santo Apolos Bea, ikarit na itagan ka iti batog ko langit. Kan ipatag ka iti kastaunay. Dahit ako matikanayon mo alaglagiban. Anay ko, apay ngagsipat ka ngay, Glenn. Garampingat ka. Asino ti lalaki a kasarsaritam iti plaza, ha? Di ko nam siguro saan kayo nakita. Anya, at ayamat kinasarita. Awan! Garampingat. Anay ko, gusto ko mamatan, Glenn. Taglibak pa lang. Kat nung naglawag ang nakita ti panagsarita yung lalakim tayo dyan, ha? Ipagantipot na. Tano saan dagas ka kanyak? Awan lalaki! Awan! Awan! Namin anok ka di nga ibagakan ka na ita, ha? Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Patyan na kumamat, Glenn. Siguradun lang. Tanong maamuak nga dalalakim. San lang nga day tati maramanam. Nawatama. Sorry ka din, mahal. Ikarit, saan na maulit? Sorry talaga. Glenn, Pakaunan nakmata na. Naramit ko tayo dyan. Kapoy tinalaw sa panagayat ko kain ka. Tiyak kaming kayat nga da sa bali alalaki a kasarsaritam. Pasensyahan, mahal. Glenn, awan sa bali a lalaki iti biyag ko. Amom dayta. Pasensya ka na talaga, ha? Tiyak kami maliklikan ti agimon. Nang runa nung makita nga dalalaki a kasarsaritam. No talaga ngay ayatan na. Agtalag ka nga rod kanya, Glenn. Wanen. Basol kon. Sorry nga roda na. Sorry talaga. Ikarik, sana na maulit pa. Agyaman ka, gaputay ayatan ka. No saan lang, jak lamon. Lukas ta. Napakawan na kon. Wanan. Ay na. Agyaman ak mahal. I love you. I love you too, Glenn. Anya nga iti masakbayam iti dayjay aglen. Ket no awam trabaho na. Day tala ang agbas basketball ti muna nga ramidan. Anya to nga iti pakanakan ka. Bula. Ninanang man. Ay sus, awan lat ammo ko na anak ko. Kakaasikan tulang iti den na dayjay lalaki. Nanang, diyo kumamot tagibasitan ni Glenn. Makabirok tulat tamot ay iti pagtrabahuan na. Oho, kaanon tupay ngay. No talaga matlaang di nagbirok kumaitan. Bayan nyo nanang, taibagaktukan ko na dayta. Ay na, no talaga ananakam, saanan amasabol nga ibagbaga. Adamat ken kwa na nga agbirok ah. Nanang, Isab-sab mamlaang ti bagem iti dayjay aglen. Kano damag ko nga adik dayjay a tao. nanang, iti dayjay. Ngam ita, nagbalbaliwan ni Glenn. Ay na, no adik ti may sa a tao. Sublia-sublian nan tulat na nagita abisyo na. Dayta ti imulam iti panunot mau. Glenn, Oh, apay. Aday bagam. apay nagkalay satan. Iti kasta, mabindisyonan matan ti panagdan nata kas agasawa. Ha? Ay, kwa. Uwan ako nga. Hanggang awan pa'y matgastusan ta. Amumot maki-extract lang iti construction. Apag gusto lang matisweldo agastusan tayo iti inaldaw. Glenn, Di kagdanag. Tadublik tagtrabaho. Iti kasta. Makaunong dadagos. wan ang aron. Ibadas ko man ti online selling. Kaisupay ti maganan siya. Una. Pag tinulungan ta. Iti kasta. Daras ta makaunong. Tapno at daramadan ta para iti panagkasarta. Wan, ibagaktumatin ka da nanang. Kan iti-ikit ko nga at di abroad tapno maisaganaan da. Saanin? Nakababain. Amangan mi bagada pa nga isuda tinamnamain tanga gastos. Ibagaklat namat tapno di dan tumakmaklaat.
No tumulong da, di dakila pagyamanan ta. Ngam no saan, ay kat agyaman talata ah. Anya ka kadiglen. Agparbang ka kumamat pangaasim. Nakababain ka dagiti bisita nga da ditoy. Kalkalpas lang ti kasarta. Ngam na barbartag ka kitim. Tula ka man, Bea. Agbartagak no kay kahit ko. Di na kumapalin na laptan. Nawatang, Batam ti ima. Di mo musmusan. Masaksakit Unay ka man kan, Glenn. Apay, di ka mabain kadagiti bisita nga dapay laang ditoy, ha? Sikakit din apo malay ti mangirugrugi iti gulo. At tayo gulgulo manang. Awan mo tamok. Ay, awan mo, Glenn. Ulaw ka talaga. No itay ko pailaan nga anawaan. Ngam di nakmatdengdenggan manang. Ala, iya dayo mo dito iti asawam. Paturugam. Ilak mo ti siledyo tapno agtalnan. Wan manang. Ay, saan? Jakpay kaya di maturog. Kaya ko better uminaw. Lakay, nabartakan. Pang-asim, danggan na kong abot. Ala, umay ka, itulod kan iti selenda. Iturog mo pala ang tapno mausangan ka. Oh, ato yan ti kapem lakay. Agkape ka, iti kasta, mapudutan ta dyan mo. Anay ko! Anay! Apa yan sabwag mo matan kanyak titinimpla ka kapem, Glenn! Anay ko! Agdamag ka may lang. Apa manan ayang, Glenn? Anya manan aya ti di mo nagustuhan nga inaramid ko. Taping aramidam ti kastoy kanya. Makauma ka. Nauma kita pa nagrupo ba? Anya? Wala. Pumanaw ka itis ng manak. Tamangan mo saan lang at ay tatim para manam. Panaw! Bakit? Yawatan lang mo ni Tita, no? Mabit lang lakay. Oh, atoy. Nabisina ka. Ikaw anak man ba'y bakit? Napanugak namin anak ki basketball. Imbag ano na nga ba kayo matlaan? Maalas nga rod. Tanabak ka eh. Agawam kititi. Ipagpagawakan ka. Tani, mabisina ko na talaga. Wan, umayan lakay. Oh, atoy. Mangan kan. Na, dahito iti ipasidam kanyak. Pansit anasagpawan iti sardinas. Ano sa mun alakay? Awan matintad mo nga igatang iti karne. Iso nga ano sa mga ruday na Pengen tiplak mo matan iti rupak ti plato. Panog na tao. Yung kastakit din di pasidam kanyak. Karne ako ma. Tapno at damot pamigsa. Kayat mo ti agsida iti naimas. Ngam di ka mat ngarod mangtad iti igatang ko. Nitat sumumbat ka pailaan. Anay ko. Gusto ko mamatan, Glenn. Pangasim. Dayta ti maganap mo. Ibagbagak idikan ka nga awan na sayat ang masakbayam iti dayjay aglen. Ngam ipili mo maglata ti kayat mo. Nan, Hanya nga ita. Dandan ni inal daw ka lang arud ang makarkaraman iti tong pakas kadadanaw. Awan lang arudan na talget at trabaho ti asawam. Artek pay. Kasano kayo langan iti apukok no kasta? barang ano balbaliw tumutla ang ni Nanang. Ay na, patpatsam. Awanan pa nagbalbaliw na. Naibarkada ngamin, iso akas jay. Di mon isakit ti asawang beya. Sika lang arudan ti kakaase,
Ngam adapay laganas mo amang sakit kan kuana. Nanang, saan ko maisaksakit ni Glenn? Ay, makaammo ka. Talaga natangkan ti ulaw. Iso ang makaammo ka nga rudan iti biyag mau. Awan to ti pababasulam, tadinak madenggan. Di mo denggan ti pamagbagakan ka. Ay nabalasan ko. Siya kunti magibagbaga. Nasaysaya at langan no adaywam ti anak ko. Tatang, Nakakaasikan iti pampamayan na. Di mo ko maurayan at akdakis pa iti mapasamak ken kabalasan ko. nagkarimot kit din ni Glenn. Adinan ulitan pa iti mangkabil kanyak, tatang. Pudno anag kare. Inton mabartag. Makalipat manan. Kat kabilin na kanto manan. Barang ano saan tumatan, tatang. At aking kanaitan balasan ko. Awam mat sigurong timakuna. Kaputa binagaan kamatan. Sa dino tinang ituli na miti kwarta nga intad ko kay di kalma. Ah? Ni, impalingki kon alakay. Inggatang kon kadagiti masapsapol dito balay. Ne, nga. Imbagak kaya nga ipalingkem. Idulin mo kunak. Awan nga rod bagas. Iso nga ison ati inggatang ko lakay. Nan, mangtay ka mga roti gatang ko iti sigarilyo. Oh, atoy. Daytoy lang ang tinabati lakay. Iik mo amin ang data. Apay nga bilangan ay. Mapanak makibasketball. Sanda ko nga oraya. Mangan kayong tulatan. Anya te. Di ka nakakaribakat. Kaya't mo asaman. Agar aramat ka manen iti maiparit nga agas. Di mat inkarim adimon soblyan ti agaramat iti kasta. Di ka natakariw na kamat. Ang mga not na makanggin ka. Karen, Umay ka man kit di bakat o. ibatan na Glenn pangasim. Anay ko. Di nakpagkagkadam mo. Di mo kaya takapilin ka. Nawatam. Anya, Umay ka man. saan pangasim? Di na kumamat pagaramidan iti takas. O tungartim. Anay ko. Siyak ti asawa ma. So di nangarong pagkat. Paragsakan nak. Tapos di ka kabilan. Anay ko. Gusto kumamat ng Glenn. Maasi ka kumamat kanya. Husto laang tikas dyan ngay naramid mo ka ni Glenn, anak ko. Barang agnakam matan ti asawam. Diyak kumaramidan ti kasyakan ko na nanang. Ngam nalabas matan ti panangkapkabil na kanyak. Sakit sinubyan naman matan ti agaramat iti maiparit nga agas. Awanan ba inday siya tao? Rumbang laang amabalod, gapo iti kasdyan nga aramid na. Nana, Adan sa maawag mo, anak ko. panagak paiso. Mabiit lang ang nanang tasong bata. Hello? Hello, bakit? Ha? Glenn? Siya nga rod. Pagawanan na ko mabakat. Pangaasim tayo sa Ludmonte darom kontra kanyak. E di kasta, makaruwarak man tan nito eh. Magsarita ta kumabakat. Please. Wah, Ikare. Diya akong subyanan pa dagiti takis nga ramid ko. Agbalbaliw akong bakit. Promise. Nagyaman na kiti pa ng pakawan mo kanyak. Bakit? awan anyaman na lakay. Among matno kasano ti panagayat ko ken ka. Kat sapay lang kumata di mon sayangan ti inted ko kan kagundaway. Agbalbaliw ka kumamatan, pangaasim. Uwan bakit? Ikarik day takin ka. Igayad kong tagtrabaho. Para ka na kayo iti anak ta. Nasayahat man. Aywan gayam. Planok ti mapan iti syudad. Ha? Ni, anya nga taramido mi jay bakit? Mapanak mat agtrabaho Iti kasta at damot bukod ko ang kwarta. Kasanong ti anak ta? Ibatik pay lang kininanang. Isuda pay lang ti makaamo ang mga awin.
Kaano iti panagawid mo? Kita agto alakay. Jak pa'y amunoan niya nga aldaw ti day off ko. Namno bilang, amangan numaminsan tulaang iti makalawas ti panagawid ko. Sana bale, taka na yun nagtungmat niya umawag. Kumusta nga iti bagbaken ka, Bea? Ha? Kaano nak ngay ngakludan? Ronnie, amumot ngagpadatang addan asawa na. Wan, kamusan kami ngagdenden na iti asawa. Labayagan na nagsila kami. Oray sikamat san ka rin. Nagsila kayon iti asawa. Saan kami pa nagsina iti asawa? Saan mo nga ayatan? Kaputa, nauma ka ni dar aramiden na ka. Saan ka rin? Ronnie, Bea, ay ayaten ka. Pangasim, tay kanak kumamot iti kundaway amang panagnak iti daytaken ka. Ronnie. Oh. I love you, Bea. Amok, nga damatrik nam kaniyak. Iso pangasim, tadi mon ilipak dayta. Agin inayat ta. Iso palupusan tangarod dagitirik nata. Bakit? Apay aya, itay ka pa'y abalikid. Agpaturog ka man. Di ka di mailiw kanyak. Bakit? Ay na, nabambanong ka, Glenn. Nakitang matagiti naramid ko itinagmalam. Naglaba ka naglinisak iti balay. Maturog takit tinta ni. At dapat trabaho kinton bigat. Masapa ak manin ngagpasyudan. Sa balin samot din at trabaho ti trabahuam. Ha? At dayta ka manin, Glenn. Di mo man ipulagid kanyak ti aramid mo. Diyak kayat niya pa. Iso maturog na. Anay ko. Aping agsipat ka ngay. Putno ka. At dalalaki na nga! Anay ko. At dalalakim saan ka di? Wan! Adda! Oh. Isong agsinatan. Ngamin nauma akon kan ka. Nauma akon iti kastang aramidam kanya. Kunakon kat. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Isong agsinatan. Nawayakan kat nawaya akmatan. Nauwatan. Nasaya at matasinin na amon ta sa Bea. Nulakit dito manugot ka. Kaya't kung agdanatan. Ronnie. May karik, at yak to aramitan dagiti aramid ni Glenn ken ka. Di kanto pulos paldaangan. Ayatan, kan ipatag ka sa sawa. Nung may papan matitanak mo, ibilang ko kaspudpud nung anak ko. Kit dawatek, akasta ka kumamat ka dagiti talo a pinutot ko. Pudno asinin na ako ni Glenn. Ngam saan na akayat asawan, amakidin na akmata na daruskan ka. Pasensya kan, Bea. Diyak lang abin malapdan ti bagit. Kapoy tinalakos aragsak ko. Saan kamit kit di apilitan? Basta kanayon mo kumalaglagipan. Galtak lang dito'y parakin ka. Agyaman ang tamaawatan na, Granny. Awan na nyaman na, Bea. Basta ti kinapatag mo niya. Nakasagana ak nga aguray. Aging ka nga umanugot ka. Amakitan na kanya. Ni Ronnie tinangan andi ngay kanya kabayatan ti panagtrabaho ijay syudad. Iso siguro ti may sarason, isuan natin nagtiriknak kenkwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdan na kami matan. Kat ita, makunak anaragsakak iti dannana.
Ngamin, iso ti nakariknaak iti putpudno apam matag ti maysa nga asawa. At datalo nga anak na itiin mo na akinadanana. Ti anak mi ken ti anak ko. Bali 5 amin ti ayaywanak kabayatan ti panagtrabaho na. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Bea. Ken ka pagayam, Bea. Di pan nakiasawa ket saan abareng-bareng. Saan akaslamakan ano di mo kayat tiraman na ket mabalin mo nga ito pra wenno isarwa. Daytoy ket maysa a desisyon arumbang a panunutan pay a naimbag. Saan ano inbagam nga agsina kayo ket agsina kayo latan. Ngamin, nabindisyonan ti panagmaymay sayo. Nagkinnari kayo nga agbinulig kayo itirigat ken namay. Ngamanyangay nga rod. Talaga siguro akas tatibiyag pagayam ko. Sapay kuma, tamataginayon ti ragsak iti nagbaetan nyo, iti lalaki akadenden nam ita. Iti kasta, agtal na metten ti panunot ken panagbiag mo. Alakastan pagayam, Bea, ket pagyamanak unay ti ingkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.